Aleka koroke balontanai abe sara sorala na ye wori min dale ma be dagale kamina yala be dagale kam ko nyina fe ni nyenne wole nya jabi nyinin kalu dobe wuyere be wolele ke ambu jabi ube sage ku bila antenu ni feunka ambe ala deli ni mugo munum bo kenin ngani ajuye ala kaddo annuce mugo sugudu be de be jamana en kono bi nyinin kari kera aw yere nyinin kali ke diredi ijabira abu bila antenuka wata bali amanati limiya mimba anka dina la ambo de fo me min taye yalla nyinin fitina de ambe ala delala ka doini ci ala ka doni ikafi adon anni ika fitina ci balon tam wori doni ke bagan wur kode ala ciden de ko hadisa kunu la sabaga illa fi salas fi nesli aw le qufi aw le hafir nim fora ya sinya joliyo ciden gunde ko ate daga wori kadda tilon kela aka nyogonda nimmi nye dani ke ika wori inta fo saba fi le quf minye nyameu ka boli ka antere make nimmi nye dani ke be sarata nin dagara parce que nyame jahadu de tumbe ke woka a wakati jahadu minawde no na antere ma jahadu ni wal hafiri aw le hafiri ube so ka nyogonda bolila nimmi nye dani ke wori be dama pour so ka antere ma jahadu minando adagara wori gardan ni na ka nyogonda nimmi dani ka be worita aw nesili ube binye kala fili tege jiya ka nyogonda ola abe daga wori ka danni fana ni min yedda ni ke be worita parce que nunu nye jahadu mina do bo doni ke ko sisa yala mina fana be sisa ni jahadu be ke na ye jahadu minaw ni sabaga be dolu fana laba do kon ube do ala do ko te do ala cide nye saba min fodoro abe da odela do ko fana ay mina ni jahadu de be ke na be nunu ka joyora be se kaddo so soli bo yorola me ciden kuni atte daga tilonke sika ke nyogonda ka ke ni sabate hari doni ko yo nyogol so mina jahadu mina werew me minye jiya ka tolin ko toye balontan nunu fengore nunu ate daga mugo ka uluke ni bewa wori de bedda ni minye dani ke ibata wote daga oye haramuye e ka fenyin o fi ate daga ye halala wori ni ni anyode fo kan ni nye ka toye wode kanyima ambe ninde fuye afora tigi ye fana ما حكم المال الذي يأخذه صاحبه من احتراف في لعب كرة القدم؟ أنتم سبق لكم الإجابة أكثر من مرة إن جميع المراهنات والمسابقات اللي يؤخذ عليها مال أن هذا من القمار والميسر إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ المال على 3 أشياء المسابقة عليها الخيل والإبل والرماية لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله يجوز أخذ الجوائز عليها على المسابقين فيها وما عداها فلا يؤخذ جائزة على مسابقة من المسابقات لا كرة القدم ولا العدو على الأقدام ولا على أي مسابقة ما يجوز. إنما بعض العلماء كابن القيم يقول مسائل الفقه وحفظ القرآن يجوز أخذ الجوائز عليها لأنها تدخل في الجهاد في سبيل الله لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله وما عداها لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات وهو ميسر وقمار وأكل للمال بالباطل.